لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan sing kami agama Islam, waktu na to ini na yari na isabing guru na to mulia amin dimihil kato taniyo pengajian serta pagpatumtum gumanap sin pengajian sin kita niyo amoy in 5 bayaon habi ada sin waktu ini habi hayaon long ta in biya mga hirihil niya kato taniyo tungod pa amin mga babasahon puasin sambahayang pardo long ta. Insyaallah ta'ala manayong kita niyo marayaw serta amoy in mga aon dapat na kumawa kita mga bulpin bihan amoy na supaya ikasulat ta in mga ini babasahon ito insyaallah sabab na malago ito ini madawhat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalukay tukbal ko yung guru na to kalasan wayron na rukay din kay Sheikh Basir sa ijuan bal yato pa bro siya dato masbura. Shukran. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga maastay mga damo agam Islam sanglitiwan puji pamahatut si mahatinggi Allah Tuhan mapatut pujihun sanglitun pagsyukuran lagi pagtakipunan iwan salawat salam pangunat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suntuan na to sa rayaw-rayaw pag-ibadat iwan pa mga sahabat niya iwan na hisyusyureng ang mga umat akhir zaman timitindog matutog nang kakayunggong hagkakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahabat niya lagi hapardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ing halin ni mari kita ni biyayaon pababun fi dhikri ba'da salat amuin bawas sahun didikilan wirid long sinambuk pagyanon si mga sila kamaasanta mapuasin sambahayang ini piag marayaw stahab sinukuman niya amoy limingkod na inmano siya halingkuran niya di na siya mig magdikir siya rin doon sumakap yan na sinsambat at niya bukon niya tulong ta amun wajib palingkurun koron sabab aun ding ha mga parkala pag-ususan si manusia manjari siya sambat dia po sa Ibrahim Ghazali kawi na manjari manusia misan pag-uus niya sumala mga pag-ususan niya na manaw siya manjari siya magdikil nagpapanaw nagdilingkod tawakan nagkukulang biasin samat long tafadkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Muna parman sin Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Panawag-tawag ang mga sila na mamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman panumtum kamo fa Allah ta'ala sintumtum sa taud-taud. Wasabbihu bukratan wa asila. Iwan pamudji kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala patuhan niyo ding maynaat sambil pamahapon. Sutul Hajab. وخصص سبحانه وتعالى عمر بذكر بعد الأداء العبادات. Pagus tianto sin Allah subhanahu wa ta'ala in panumtumun in manusia papagdikirun dengan mga parkala launta mapuas hitunay niya inibadat. Atawakan tianto sin Allah subhanahu wa ta'ala dia akan in tiap-tiap manusia mapuas niya tumunay sin ibadat dia akan kana sin Allah ta'ala in papanumtumun siya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila matubos niyo na hitunayin sa bahayang panumtum kamu fallahu ta'ala qiyaman atin niya minsaning kahalan niyo nagtitinog kamu matarang katuin pag anong nagtitinog bukun sadya sa nagtitinog
Miya manaw-manaw siya. Yan. Inya nagtitindog na yung kahalan niya. Wa kuudan. Naglilingkod. Wa ala junubin. Anduiwan doon sila hatas yung kukulangan nila. Bimana nagkukulang. Dihakan ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila maubos na hitunay niyo in sambayang, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, panghilatag na kamu hababaw sin gumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, huwat-huwatan niyo, lawakan niyo hindi yung mga riziki sinallahu ta'ala. In fadla, hindi riziki sinallahu subhanahu wa ta'ala. In dalil ini manunjuki, diaak in tiap-tiap siyulakan sin muslim, papanglawa kung riziki niya, di hawa ko sin dunya. Sabab in guwa, mapuas sin halam sin masjid, inako ayawn fadul, amuin fadul riz. Kalabyan atawakan kawakan, daru riz. Amuin, kawaakan mo rin nihatay kung atawakan hawa sin masjid in pagyan riziki sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumakawa. Biubulian sinallahu subhanahu wa ta'ala mapuas in manu siya manumtum magsambahayang papanghilatakon papag-usahon na babaw sin dunya. Biulian sinallahu ta'ala in papanuntumun in manu siya. Ha? Fadkurullaha kathira. Panuntum kamu panuntum kamu fallahu ta'ala panuntum sa taud-taud, la'allakum tuflihun. Mura-murahan, magparuntungan kamu. May tayat itong mga kiulungan sinallahu ta'ala. Katuon min mano siya mapuas siya sumabhayang. Sambayang unuun na gumawa na siya si masjid, harap na siya matupatabo niya pag-uusahan niya. Bangin mano siya nanunumtum fallahu subhanahu wa ta'ala. Muna-muna in mahinang sin mano siya doon halam sin tao pag-uusahan niya, di siya makapangakkan. Di siya makapamuting. Di niya mapa-adjust in timbangan niya. Di siya makanatawbe ni ini. Hati niya yung kasyot kahaupan na di makapamuting imano siya di makapangakala. Sabab mita, katumtuman ni Allahu Ta'ala. Bangin mano siya tiyutumtum ni Allahu Ta'ala, hauno siya, mabuwa siya makahinang sinhinang, di kabayan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sabab yun on pag mabuka halam sin pangatayan niya. Ang kanaya to hauno-hauning kahalan si mano siya pag-uus na imibadat, iyan sa sinallahu ta'ala panumtum kamu sintumtum sa taud-taud. Bukun tumtum tiyo da. Katumtuman mo ang kasa sa atin Allahu ta'ala. Pag usya to kalupahan mo na isab. Kumbihad to. Tabanin kita mano siya magkalupah. Ang kanayat to iyan ko sinuto. Tumtum sa taud-taud. Tumtum sa taud-taud. Sabab manunjukin kita magkalupah. Bukun niya tulong ta halawm sa jasing kawan tangupat kadam. Amun yaon Allahu ta'ala halawm sin panumtum ta. Ang kanalaw niya wadkuru din kathira. Sabab lang si mga ulama, banglaw niya kathir, atin niya aun din ha mga tunga-tungaon siya. Bukun biyasin akthar. Bang akthar atin niya mataud-tuud in waktu. Sa inallahu ta'ala makahati hamano siya. Pagkain mano siya, piya panjarin rin ha magkalupa, sinasabot tayo ito magkalawa. Kaya di lang kita kaampunan sinallahu ta'ala. Sa maurul mo magtimakatumtum ka fallahu ta'ala. So pa may mano siya, nakapamung siya simbukun marayaw, nakapamuting siya astagfirullah. Puting na lawom sa ito, makapag-istigpar siya, katumtuman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Pag-uwas mga kiulungan si Allah ta'ala, amara bidikri ba'da ikmali siyami Ramadan. Pag-uwas siya ito, mapuas na isabin mano siya, magpuas sa simbulan Ramadan, nang daakin na sabin Allah subhanahu wa ta'ala, impamanumtumun kita niyo kanya. Papanumtumun kita niyo kanya. Wa qala subhanahu, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Mapuas niyo tangbusun, mapuas niyo ubusun, initungan simbulan Ramadan. Impagpuasa bukun ang kadlaw ro adlaw tu adlaw. Impagpuasa kawaan tang siyang pakatluan, bias impagpuasa sin rasul. Panglaggo kamu fallahu subhanahu wa ta'ala. Panglaggo kamu fallahu subhanahu wa ta'ala. Haunu namun din doon kahidayat halawm sin ambiasin kahidayatan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan yaon sabab imano siya makapuasa imano siya makatangbos sin pagpuasa niya insiyan kahidayatan tanto sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mabugat in magpuasa
bang bukon day mga manusia amuin piun sinallahu ta'ala hidayatan makapagpuasa. La'allakum tashkurun, mura-murain kamu makapagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara bidhikri ba'da al-qada'i manasika kal-hajj. Pagubos damikian, inallahu ta'ala nagdaak day sa mapuasin manusia itunay niya in paghajj niya. Wa qala subhanahu fa idza qadaytumul manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Diak desab ko papanumtumun sinallahu subhanahu wa ta'ala mapuas kau maghajj. Bihan mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Walidhalika wallahu a'lam. Ilaw si Malik, dengan demikian yan, tuput Allah ta'ala yung makaingat. Impagparaya wajabarun lama yahsulu fil ibadati min naqsi waswas. Tila maun subay kalagan si manu sa impagparayaw, impagpaamo, sabab jumatu hama tao mag-ibadat laong tading hamang kakulangan sin pag-ibadat niya iwan sin panas ding sab sin panasat ding hal ini laong ta kananaman sin manusia in annahu matlubun natud kalagyan niya wal isar wal ish'ar al insan annahu matlubun minhu al mawasilatul dhikri wal ibadat. So way tuod kalagyan ng mga manusia in maaw na yung parsugpatan iwan panuntum iwan pag-ibadat tuju fallahu subhanahu wa ta'ala sabab may ta la'alla an yadunna annahu idha faragha min al-ibadati fakad ada ma alayhi sabab may ta dakalay mga manusia ang kanat to siyabot siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mapuas ko sumambahayang manumtum ko mapuas ko magpuasa manumtum ka uno ibadat hitunay mo nasabot tayad to papanumtumun ko sinallahu subhanahu wa ta'ala adakalain mga manusia mag-angan-angan mapuas na hitunay sambayan nawala na siya naraak uno hipahinang kanya bihan himilang na siya lang niya mag-angan-angan ni manusia mapuas na sin ibadat niyan farag minang ibadat fakat ada at hitunay niya na uno-uno na kawayaan ni rin uno doon kanya so dahil sabi tuwin Allah ta'ala nagpatumtum ka to maubos tahito na hindi akan sa lago-lago masi-masira kita papanumtumun. Tayyib. Wa dhikrul al-masru' ba'da salatil faridah ba'da salatil faridati yajibu an yakuna ala sifatil walidatin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pagdikir siya puasin sa bahayang fardo. Inyan wajib siya in kiaunan in sipat sin pagdikir mo suway siya amuin kiawaita ding Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. La ala sifatil muhdathati mubtadi'atin allati yaf'aluha sufiyatin mubtadi'atin. Sabot sing kitab, masyaallah. Bukon hasipat amun pagyanon hinang bago. Hinang sin maghinang bago, amun paghinangon sin mga sila sufiyun. Luwangin hantang nila wang magdikir. Amun magpun sila jamaa sila magpakusog sila. Naam, aun hadith kawakan tahasahih Bukhari, yarfa'un nasa bidhikrillah hina ma yansarifun nasa minal maktuba. Inya tusuway makaigin mga manusia mapuasin sa bayang fardo sa walay sa bi sautin wahid bukun maghambok sila. Magdikir ka pa kanya-kanya. Yan paghinangon sin mga jaman sila na kauna bukun maghambok. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih Muslim عن الثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Biayon sabuton na tuunin paghinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam mapuas siya sumambayan. Riwayat dengan Sahih Muslim dengan Thawban laong niya, ingkiaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam mapabila makaig na, mapuas na yung sambahayang, atin niya sambahayang, pagsalam niya, mag-istighfar siya makatu, astagfirullah, 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 ang pasaymiyang Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dal jalali wal ikram. Kaya ba'y tawa fi sahihain, anna al-Mughirah, ibni Syu'bah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salati bunatu din Rasul sallallahu alaihi wasallam in kiaunan niya pabila mapuas na siya dengha sa bahayang
in agin in mamung siya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wal Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dha jiddi minka jiddu. Yan yung pagpamusin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Demikian hambuk riwayat Sahih Muslim an Abdullah ibn Zabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubara kullu salatin hina yusallimu bihaula'il kalimat. In beta din kana ibn Zabir bunarto din Rasul sallallahu alaihi wasallam in kiaunan niya magtahlil siya doon mapuas siya sumabahayang amin hawak to siya sumala hina yusallim atin niya pag-uwas niya sumalam bukon siya magtuy mig magtahlil siya sin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'bud illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahu athna'ul husna la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Pagbasaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sunan fil hadith al-Abi Dharr radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salatil fajr wa huwa than رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات. At inisusin makapamung ini hapuas yung samahayang fag di pa siya makaig di pa siya makapagimumungan ununo dahil di magtuinin hikapamung niya magjikil sa sin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makahangpu hisulat kani hangpu karyawan wa muhitat anhu 10 sayiat iwan papasundain dun kanin hangpu kasan hangpu dosa wa rufiat salahu 10 darajat hiangkat isabdain dun kanin hangpu darajat. Naam. Wa kana yawmahu dhalika kulluhu fi hirz min kulli makruh. In kiaunan sin amuin kabuhi niya yaon haadlaw yaon malayo siya ring mga hinang amuin bukun kabayan sin syara. Hati niya wa hurisa minas syaitan iwan maparihala siya ring mga panasat sin syaitan. Yan. Amuyan ding mga amuin kalabihan jumatu hambuk manusia. Walam yanbaghi lidunubi an yudarikahu min dhalika al-yawm. Wayron ding mga dosa amuin maawut jumatu maun kani haadlaw yan. Illa atinadi ba siya kugdanan sinamuin dosa malaggo maka niya yon sawab sin kalagguan sin pagdikir na yato malaingkan amo rin pagsirik fallahu ta'ala bang imano siya nakapagsirik mabatalin mga yadto katan sa banghat amuin dosa siwi di yadto maka kugdan di yadto maka puhinga kanya dihan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kariwayat wa fil hadis along niya al-Hasan al-Gharib sahih ilaw na qala Tirmidhi ورد عنه هذه تهليلات عشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا وفي الحديث المسلمة إن الأحمد والحديث أبي أيوب أنصاري في صحيح ابن ماجه. Artinya in kariwayat yadto manjari isa bashahun mo siya puasin salatul maghrib bukun siya puasin sa mahayang fajar. Fayaqul ba'da al-maghrib wal fajar aidan pag-uwos mamung kita mapuasin sa bahayang maghrib iwan sin fajar inihaw-puhaw po datum tumunsin kita nyo mamung kita nyo sin mapuasin sa bayang maghrib iwan sin fajar Rabbi ajirni minan nar Rabbi ajirni minan nar ajirni
bukun anjilni, bukun anjilni. Sa babangimian kau anjilni, na makihulog kau. Ang kana mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway marayaw in paglabtik ta sindila taha tungod sin luga Arab. Bangkaw imian Allahumma anzilni minan nar, in pangindua mo mikihulog kau palawang sinar ka. Yan. Ang painin Allahumma anzilni minan nar, mikilapas kau, mikilayo kau, ding hapinal ka jahannam. Makapito, balikan. Kaya riwayat ni Ahmad, Abu Daud, wan Nasai, wan Ibn Majah, iwan nasingkaywanan kanila. ثم يسبح الله بعد كل صلاة أو بعد كل صلاة 33. Pag-ubos magtasbih, yusabbih amunin pagyan na subhanallah, makakatluan tagtu, wa yahmiduhu 33, iwan imian kita alhamdulillah katluan tagtu, wa yukabbiruhu, damikyan magtakbir ka Allahu Akbar katluan tagtu, wa yaqulu tamaman miyah, pag-ubos pajukupunta siya sin pajukupunta hanggatos sin himumungan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yan, in paginangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian lamma rawahu Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allahu fi dubri kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99. ثم قال تمام النية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد بحر. Masya Allah. Isyusirong si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nakapagtasbih katluan tagtu, nakapagtahmid la alhamdulillah katluan tagtu, subhanallah katluan tagtu, alhamdulillah katluan tagtu, Allahu Akbar katluan tagtu. Pagus jukup niya pahangatusin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pardusahan niya minsaning kiaunan biya sa pantun bukal law. Masya Allah. Thumma yakra'u ayat al-kursi, ampas siya mamasasin ayatul kursi. Ayatul kursi. Pag-ubos ampas siya mamasasin kul Allahu had ilal akhir, iwan kul a'udhu birabbil falaq, iwan kul a'udhu birabbin nas. Dini riwayat sin Nasai wa Tabarani anil Abi Amama radallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara ayatul kursi dubra salati dubra kulli salati min lam yamna' min dukhulil jannata illa an yamut, ay lam yakun bainahu wa bainad dukhul al jannata illa al maut. Masya Allah. Lang si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hisiyo in nakawasa sin ayatul kursi, mapuas niya sumambahayang. Iwan nakawasa siya ayatul kursi, hatiap-tiap sambahayang, tiap ayatul kursi penyari. Lang si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wayrun hantara niya, iwan sin pagsud niya palawm sin sulka malengkan amurain kamatay. Allahu Akbar. Sa ini suway na to siya maparihala hatiap-tiap kita mapuas sin sumambahayang. Dave, demikian naun kaya riwayat den kana lang kanokbah Uqbata ibn Amir radhiyallahu anhu longnya amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra'u al-mu'addiyatain dubur kulli salat. Amin ma'u al-ma'udatain, artinya amin dua kul a'udzu birabbil falaq, iman sin kul a'udzu birabbin nas. Dua amin ayat pagpatiliwon pag iyan. وقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة. Benar tu nasabot kaya baita hama ka hadis-hadisan mulia in siara in mga pagdikir ini mapuasin sambahayang fardu. Wa ala ma yahsulu alayhi man qala min ajli thawab.
Demikian artinya ununan ma'ala yahsul ununa min jumatu. Den doon hay pumung niya madawat niya hamamung siya den ha mga tumbas at tawakan tawak. Tinadiin-diin na inhikawai kapamung mo hanasabot yato amoy madawat mo intumbas niya. Bang pila-pila inasabot ta in kaya pagvikir ta hamapuasin sambahayang ta hanasabot yato amo resabiat inhil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas. Nabang tausun katanin tiap-tiap kariwayat alhamdulillah. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lana lana muhafadhatun alayhi na suwaytud kalayhan na tuyad to parihalaon ta siya. Walityanu bi'a ala sifatil wadat ni an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban hitunay na to siya doon hasipat yabay ta hapaginang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan. Wa na'ti biha ba'da salam min as-salatil mubasharatan. Pagositunay ta siya to pagpuas ta sumalam mubasharatan. Qabla an nakuma min makanil ladina sallayna fi. Aywa. Hari pa kita ni makatinog, mapuas. Hatinugan na to, ikatunay na to, hapyag sambahayan na to. Di pa kita ni makatinog, hatampat simpyag sambahayan na to. Biaya untatibon na to, biya din kahantangan niya mga kiulungan sinallahu ta'ala. Faida salam na minas salawang kita sumalam na sambahayang, nastagfirullah talatan, ininangunta. Mag-istighfar kita ni makatu, astagfirullah, astagfirullah. Sa tumtumun na to bukun sa ini jamaain paginang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-uwas ang pagkitaim yan, ang pagkitaim Allahumma anta salam wa minkas salam tabaraka ya dal jalali wal ikram. Ang pagkitaim musin la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dha jiddi minkal jidd. Unin maksud sin dua ayat tu. Ay la yanfa'ul ghaniya minka ghinahu wa innama yanfa'u amalun salih. In maksud sin dua Allahumma la man lima ataitah di magmumpaat in arta sinta urayhan doon kanya. Di makarihil kamumpaatan tujufallahu ta'ala in arta sinta urayhan doon kanya. Sumakawa in magmumpaat makarahil ka mumpaatan hamanu siya tujufallahu ta'ala amurin inang ni amal salih. Thumma naqul la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'bud illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-athna'u al-husna. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafirun. Manjari rayat sabiat to mapagbaliktan in mga yad to. At inasabi ni tarti siwo den tartiban niya misan to makaunan ini makaunay ini haulanin Allahumma laman manjari rasyat. Manjari rasyat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Thumma nusabbihu thalathan. Ang pagkitayim yan subhanallah. Subhanallah. Maka katluan tagto. Alhamdulillah katluan tagto. Allahu akbar katluan tagto. Naray di mga kiulungan sinallahu ta'ala. In pangasuho. Aun din nga mga manusia. Din nga mga muslimin. Himinang sila. Den di ha parkal haut ini. Amin pag-uwas nila subhanallah walhamdulillah wala ila. Pag yan na subhanallah, gaon di pagganap na lagi itong. Subhanallah daiman wa bihamdi alhamdulillah. In pa nga subhanahu kita nagkabaakyat to. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya nag-ut. Himumungan, dikir, mapuas in hatu parkalay, wala siya nag-ut. Wairun kiwa kariwat lang tanagbutang ut in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Amun pagyan siya na subhanallah, pagusin subhanallah, subhanallah iman wa bihamdi alhamdulillah. Pagusin alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala saan wa kamalu wala ila Allahu akbar. Aun bihan nga mga tao pag-utan. Azaman na muna kaunay at mag-imam-imam, magpakahinang-kahinang na mo ini. Sabiya na at ina taka-taka pagbasa, pagpangadji, tasing kita niya, pagpangasu, nawayron to inya to mga kabaakan tadalil. Dahil nga sabab yan suway tahibin. Sababin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam diretsuin pagbasa niya. Pag-uwas siya tuwang patatangbusun sin hikahanggatus la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yan. Pag-uwas siya tuwa sin sambayang maghrib, iwan sin fajar nasabutan niya ito yung mangindwa kita Rabbi ajirni minan nar. Yan. Pag-uwas siya tuwang pakita ni mamas sa naisab sintartiwon na to in ayat al-kursi kul Allahu ahad iwan sin kul a'udhu bi rabbil falaq iwan sin kul a'udhu bi rabbin nas. Yan mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala.
ويستحب جهرا لتهليل وتسبيح وتحميد وتكبير عقبة الصلاة. Hati niya piyag marayaw in pakusog-kusugon ta. Jahara. Okay ra sa to. Sa maman in halian muri ko makasasat ha mga tao magsasamahayang. Lakin la yakunu bisautin jama'a. Yari na sabot. Lakin la yakunu bisautin jama'iyyin. Sumakawa bukun siya jama'a. Amoy magtakbil ka mag-akad-akad ka mabukun. Wa inna mayarfaw bi kullu wahidin sautahu mufradan. Sumakawa hati niya mufrad ka o pakanya ka magyan subhanallah alhamdulillah bukun mag-akad ka magjamaa. Biyan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pag-uwas inusalon ta amoy ni pagtasbita amo na nasabi. Sumakawa mo ba in mag-usal kita sin mga tasbih pag-usalan tayaw bangsaw pama. Ini'tikad ta min ghairi i'tikadi annahu fiha fadilatan khassatan. Basta ni'tikad si manusia wayroon na rin ha mga tartan tutuod kalabihan amoy manunjuki maun patasbi amon pag-usalan pag-itungan tayaon. Ang kanna sa imo salbat suway tud siya musal sinyaon bat kalagyan bat inyon on pamaka ni karayawan. Inyan di siya makajari. Di makajari. Sumakawain pag-usal kaniya manjari ayaw sadya ko mag-usal amon biya tinitikan mo. Sa wakariha ba'dal ulama. Sa inya to mga miyakrusin kaymanan ulama. In mag-usal biya na kaybanan jari sa basta wayron pag-i'tikad mo mun biya mga aun mga kalabbihan pa nun. Sabab mayta wa inna al-i'tikad anna laha al-fadilatan fattakhaduha bid'atun. Sabab bang sa pama sa nag-i'tikad suway sa makausal sin pagtasbiyaon na inya tujumat sa ring ha mga mahulog sa pahinang bid'a. Damik yan, amon nagdararay mga manusia, pag-usi, butang na pamangaliog na, bibutang na pamangalima na nag-i'tikad sa venin yan, di makajari. Di yan makajari mga biyayan. Biya pag ginangunsin mga sufi, laong tabihan, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ba'da farag min hadir adkal yad'u sirran bima sya. Pag-us mapuasin ng dikir ini, na magdua kita. Sa sirran. Fa inna du'aan عقب هذه اللبات وهذه الأذكار عظيمة أحرال بالأجاب. Sababin pagdikri man sin pagdua hapwasin sambayang fardu in mga initatay mautud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wala yarfa'u yadayhi biddua'i ba'da al-faridati kama yaf'alu ba'dun nas. Mga kiulungan sin Allah ta'ala in kami magpatumtum sin kanyo unuunin beta sin kitab dengan Saudi dengan kan Sheikh Al-Fawzan. Di wala yarfa ayaw sadyang katunin dualima niya puasin sa bahayang fardu biasin paginangon sin manusia fa inna dhalika bid'atun sababin yan hinang bid'ah wa inna ma yaf'alu hadha ba'da nafil ahyanan sumakawain pag-angkat sin lima ha mga sambahayang sunnat sa ahyanan bukun mga kiulungan sin Allah ta'ala in kami mga kaguruan day hindi na si mga mahadmuro liyangan na tuod in mag-angkat lima iwan sin magdu'a. Sain kami nagpabutang sa jabang haunutud tumop in pagdua iwan sin pag-angkat lima. In pag-angkat lima puasin sambahayang sunnat inyan wayron problema na. Sabang puasin sambahayang fardu jari ka rumwa sa akas-hakas sabang in pag-angkat lima wayron tud na hinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yan mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Sababin dalil tasallu kama ra'aytumun yusalli. Nabukon mo daawan lang muna insang bahayang dito rahasalam. Sabab inyaon lamod siya ibadat. Lamod siya nakasudahanay ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masang bahayang. Amo yon yung paginangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon ka magpatampal sin dua mo. Sa in pagdua mo hipos-hiposun mo. Lian na dhalika akrabu ila al-ikhlas. Sababin ikhlas in pagsipos inya masuk pa ikhlas wal khusyu. Iwan aba'adu 'anir riya malayo hariya.
Wa inna ma yaf'alu ba'dun nas nasabot wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas fil ba'dil bilad min ad-du'a al-jama'iyya ba'da salawatil bi aswatin murtafi'in ma'a raf'il al-aidi ang paginangon sinkaybanan manusia iwan na sinkaybanan hula magdua sila jama'a puasin sa bahayang fardo pa kusukon nila yung tingog nila sarta iaangkat nila yung lima nila aw yad'u imam wal hadiruna yu'amminuna rafi'iyun aidi pag-uus in mga tao jamaah mag-amin sila iaangkat nila yung lima nila fahada amalun bid'atun makruh inyan hinang bid'ah miyakruh sinsara li'annahu maita lam yunqalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wairun yattu kya baita wairun yattu nahinang sin nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annahu kana idha salla bin nasi yad'u ba'da al-faraghi min as-salati amuin kiaunan sin rasulullah ta magdua siya iwan sin mga manusia bang siya mag-imam pagus magdua siya jamaah hasang bahayang niya bihatin pagsipat bukum bihatin yang sinasul la fil fajr buko na sambayang fajr wala fil asr sambayang asr wa ghayruhuma iwan sin kaniya riwayat tu au minas salawat wala istahabba dhalika hadun min al-a'imma iban wayrun piag marayaw hambuk deng ha mga imma in mga sahabat wala na nakahinang in mga imma wayrun na nakahinang wa khala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aminin daawasin mga manusia lumagin mga manusia hinang law niya aun pagyanong bidah hasana haymumungan sin Imam Shafi'i in pangasubo mga kiulungan sin Allah Ta'ala unuin hinang sin Imam Shafi'i iyanon na to hinang bidah hasana aun baan hinang sin Imam Shafi'i bidah hasana amin hipagdalil na to in Imam Shafi'i hinang na to kita kawin magdaralil Imam Shafi'i maghinang sila sin pag-ihtifal ala mauludin nabawi ipagdalil nila in sila madjab Shafi'i ipanglukat nila hamano sa in sila madjab Shafi'i mga kiulungan sin Allah Ta'ala magpatumtum kami kanyo karna na kawajiban iban ulong lasa namo kanyo in Imam Shafi'i kay hanggatus kay man tag 8 tahon na siya nawapat miya matay halom sin kuhol ang paghimuwa in pagmaulud bihan mga kiulungan sin Allah Ta'ala timag na in pagmaulud deng hauday biya dia maun pa Egypt hajaman pa Misir hajaman sin Fatimiyun sila in naglagui na pag-usimian ko madjab ko Shafi'i pag-us maginang ko sininang yan damikian magdua jamaah law sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah man naqala dhalika anna Imam Shafi'i annahu yastahabbu dhalika faqad ghalita alayhi siyusuin na maitai haramikyan ng bat piag marayaw in Imam Shafi'i piag marayaw ni magdua jamaah puasin sambayang fardu biasin paginangon sing kaiwanan law ni madjab na mo Shafi'i bunar tud na law na siya wayrun kawakan na to kitabat in Imam Shafi'i nagdua jamaah iwan sin mga jamaah niya amin mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala fayajibu taqidu bima ja'a ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dhalika fil ghaib subayrat to kalagyan na to amin tantuhun tatawakan mga kadtud kita niyo ha unuuning kaway ta'jimatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lian Allah ta'ala yaqul ma atakumur rasulu fakuduhu ma nahakum anhu fantahu unuunin beta kanyo si Nabi Muhammad unuunin dihil kanyo si Nabi niyo beta kanyo kawaan nyo unuunin liangan kanyo anibin nyo ay nyo hinanga wattaqullah kabwa kang falla inallah syadidul iqab so inallahu ta'ala manik sa insiksa na siksa sa kusog-kusog lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana bunato din kiaunan dain doon kanyo hati niya Arab hati niya manusia davya kanyo insyayan rasul uswatun suntuan hasanatun marayaw suntuan marayaw suntuan sarayaw-rayaw liman kana hisyusuin kiaunan niya yarju nag-aangan-angan
fallahu ta'ala iwan faadlaw akhirat wa dhakarallah na nakapanumtum siya wa dhakarallah na nakapanumtum siya fallahu ta'ala sin sa taud-taud bangsa pama iyagad sin mga manusia in tanto tema nila in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in yaun suntuan sa rayaw-rayaw bihat to mga kaulungan sinallahu ta'ala in pagdikir bukon mga kaulungan sinallahu ta'ala hibin na to in pagdikir aun tud ka sa kupan namo misan adlaw Jumaat hibin in pagdikir na sabot na to yadto sumagawa magtuy siya dumuwa subangkat sinliman niya dumuwa siya jamaa aminan isab si mga kuan kadtuy niyo kuno hibin na to in hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kyawaita to bus himinang kaw sininang wayrun kyawaita sin Nabi Muhammad wayrun na hinang sin Rasul wala na hinang sin mga sahabat wala na hinang sin mga imma hisuin kya pangaran yan mga kiulungan sinallahu ta'ala bukun tay pagdalong tay hula yadto hikuan niyo naginang biyain bukun bihatin darirta pag-aga mahula indarirta pag-aga maasubon tabang nahinang kasin Rasul nahinang kasin mga sahabat sabab mayta biya na mamita matarang kapituan tagtutumpok kan in ummat sin Rasul na pulak kanat in katan halom sinar kaamo rin tumpukan sin pag-aga mahambo imasuwing mga sahabat waman hum ya Rasulullah hinda susilayan inhambok tumpukan yan amoy makasud palang sunsuka lang sin Rasul ma'ana alayhi wa ashabi amoy kakahinang nila hapag-aga magkakahinang kiwan si mga sahabat ko biada sinagi sin Rasul man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira alaykum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin mahdiin matarang imbita sin Rasul isyusyo in humabain ummul kaniyo umawain umul kakitaan niya in pag-ikhtilaf sa taud-taud ha ummat ko. Naalang sin Rasul panggayunggong kamo hasunnat ko iman sin khulafa ar-rasyidin. Abdu alaikum bin nawajid inaribala ka. Kut-kutan yung simbughang niyo in maksud panggayunggong kamo to. Sabang bukon mahukot in panggayunggong tahasun na iba na pangakada mga sahaba hataud na sin ilmu na pulak kanat di habaw sin dunya maloy manu siya makawa. Ang pabiulian sin Rasul iyakum wal muhdatsatir umur halli ka muhinang muhdath amunin pagyan sin Rasul man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun riwayat kana Aisha radhiyallahu anhu Bukhari wa Muslim wa fi lafdil Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun matarra iyakum wal muhdatsatir umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabo kun sa puason tayo sa blonteng kullo bil ba'ad Allahu akbar nasuway kita niyo mawasag mamas sa mga parkala labi luwah Quran iman sin sunnah samat da Syekh Uthaymin lang niya la na'riful haqq bi kathratir rijal di ta kaingatan ing kasabudnalan hataud na sin baita sin mga magririwayat taud sin mga ulama bukun rijal dito usog ang taud sin mga ulama sa na'riful haqq kaingatan ting kasabudnalan dahin doon na siya kitab iwan sin sunnah sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So murang-murang mga kiulungan sin Allah Ta'ala patubtuban na mo dito in lecture sin kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwalik ko muna man to in microphone pahambok sa mo kalasaan insyaAllah. Alhamdulillah magsupor sa pangadjian sa dayo-dayo ito amoy ingatan na sin kamatauran long ta dahil hapar sababan sin bihad to in mapatut long ta singuran mapatut hinangon iman sin nagkahinang amin mapatut iyon insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil ang mga yadto supaya in amuin amal ibadat na to makbul dahil ha ini sara sin Allah subhanahu wa ta'ala muramuhan mga palanggungan na kami Islam na tukbal na mo sadyain kasila sa mga kanyang patahan ni maluk kamo waktu ini sibo daing kaaunan long tayari halaw man sinula na to sampay naman to makot pa guahula hula Islam hula Arab amin yaon doon in mga katautay mahuran na to si Masi simusugpat mari kato taniyo aparkala si pagpangadji na to inshallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan ini to nakarihil kato taniyo pagpatumtum sarta nakarihil pang Hindu in mga yato katan insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa kung nato magbalik waktu kaloon kabayan hiwisara sarta maghatang sin pangadyan na to
Insyaallah. So, alhamdulillah magsurpatuan na ito na lang ta hindi nga mga puasin sambayang pagdikir na yari na isap kita niyo next Jumatiyat tuwangon pagkabuhi habag fi salati tatawa amo na lang tain mga kasunat-sunatan sabuton na tuunin mga sunnat hinangon kabliat taniwan sin ba'diyat taniwan sin mga kaywan ng kasunat-sunatan mapatot na to hinangon amuin siyara kato sinallahu subhanahu wa ta'ala hikasuukta kanya mapuasin sambayang fardo. So mura-muraan mga kiulungan sinallahu ta'ala magmumpatin pagpatumtum namo in kami magpatumtum sadya bangunin beta sin Quran iwan sin sunnah na sa nasadya biyan laong ta aunding nga mga kamaasan kataw tay manguran ando ditod nila matay main mga kalima bid'a ini sa nabiyan na sinsambat ay no kami karugali mga kakuruhan labi luwa na yung kaulamaan na to bukon sila ini inag-iyan Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka Rasul nag-iyan iya kumal muhdathatir umun pahaliun kita na kawajiban sin tiap-tiap nakawasa tiap-tiap takapanghati asara miya maka nakawayan sin Rasul in magpatumtum sin mga kahalan ini na damikyan bang matayma sin mga kamamaasan na mo isiyusin kyug dan tema niya inyan uwat tumtumun na to aun waktu in kasawunalan bang kumugdan ka to mapait ma-upload na bang tatay maun mahinang siya uwat sa bang tatay maun salama-lama di kita ni makatayma sin kasawunalan mga tay manguda ka may Islamin pagdungog haa ka may Islam suwain pikilan ta ukab iban sin pangatayan ta ukab ayaw na to tambulon ayaw na to tambulon in pangatayan na to iban sin pikilan na to ukawon na to dumungog sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mo magti para nga raing panglukat ihasara sin Tuhan sa dungog ka muna pagus banding-bandingon mo in ilmo kaya kaputan mo iban sin ilmo beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga ulama na to amuin beta nila to bang unuin mapatot hinang na ibadat unuin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga sahabat niya amuin di na kita niyo malingog be inibiyad tukatan amuin in pagpatumtum sin kami mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan na patubtugon na mo dito subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين